Ngiyathemba kube istory niyasiva. Sixobe sesithini ke uthini story sakho siphambene. Siphambene. Jonga siba umuncu njengeThathariki. Singena thina kuso story sakho. Hayi mani involved man. Nonke. Yazi. Ezi girls ezithuba zihlelele. Kwase kwafika nababantu baziphazamisa. Wena uzosiva njani uhlelo iphazanyiso? Okay. Sixole xa ufuna ifight. Kuba se ready for yona. Yeah, that's true. Ready. Yazi, ifight bese ngifapha wona. Andazi bani ngikhule njani. Ngiyandazi. Mina ngikhule hlala nomakazi wami. Endivusa ngensimbi yesithathu ekseni. Sithi mandambe. Lokho amanzi. Esithi notheza inkuni. But ndathi ndaze eKapa. Ndaqina ile ndoda ndiyo. Abe indoda emadodeni. Ngiyele nje ngikhulise ngayo. Nonke you have been fooled. Nibhaliwe papa liyani. Even the rain is fooling you because nibhaliwe. What do you mean Mr. Ikinga anizazi kuba ningobani kanti niyazazi qhani nikwe mentality yokuba ningawazi amagama wenu. Buthi kangene emqaleni torho. Yeah, she's right. Ngene emqalweni. Because the last time I checked up, ubusibalisela amabala angabhadlanga. And the next thing we are lecturish. Hey, funny. Hey, asoyiki. Basi ngabulala. Ngoba ivela tata sisonke apha siya against wena. Ngicinga ningabulala mna. Yey sisibuzi ba sibanake ngantoni thina. Forget about it. Gogo, ngizobhekeka nestory. But esi sizoba buhlungu. But nizonyamezela. So allow me to continue the story. Awuphi akabe simgqibele bephuza indoda pha uphinde. Akani njekeni mina guys. Bephuza indoda. Uthethe ntombi. Akani njekeni long story kanani nanijika. Long story nje. Ashika lapha la fika bethu abanye abantwana ngenxa bezileswe beselele. Bathi yani? Uthethe Ukhwazi bona usimpra babe baleka. Obani ngoku? Osimpra njani? Babe kantoni? Andiyazi manje. Guys, nabo sinaba ya sempre naba ya. Yini? Benzani bamfuma nomntana. Njengokuthi phi uqaleni ukucala labo. Kaloku bathi kaloku uyigay. Ukuyixolele nabo. Njengoba yintoni ekaqaliyenzayo? Guys, ayini man. Guys, na. Hi, man. Guys, mezani man. Guys, ayini man. Ayini guys man. Guys, mezani umntana bani. Mezani umntana bani. Guys, I'm going to tell them that. Tell them that.
Guys, zami ngikhupha phandle man. Uyabona ke guys, sifake ingxaki ke ngoku. Yini yenzileyo into? Yo, hayi guys, kodwa ndiyazi yenzileyo man. Nomsa, komenza imoto lo lanto family wethu. Guys, kodwa ama ayikho le nto nenzileyo. Guys, Manje uzovuka lo muntu lo uyasizisa manje. Evuka yena manje. Ekuseza nalo. yo hayi guys, yabona ke ngoku sisengxakini ke ngoku. Manje kuseza. Guys man, makuthenga libizile lanto yakhe nasensitsho. Besitshela khipukele yonke niyeza epha kuyi. Yonke nina niphambele nyani. Hayi lesikizwa ayikho lento uyithethayo. Akafanga manje senibona akafanga. Ufebile umuntu evuka yena. Sele ijoin ngani. Hayi mana ayikho lento. Kulaleyo lesifuthufutu leyo manje. Guys, akaphefumuli lo msikiza serious bro. Hayi ngizothi yakho yonke ke. Yani sanizobeka leyo manje kusela Jisa ngola manje. Jia suka manje. Secho big hotel. Kamela manje. Umuntu wakhe wona ngukujulile lentshoyile lento nenzayo. Hamba nayo. Imsana, nizomthini mntana manje? Hayi ningafali nyani thina sesizanga. Ufuna ngabe uzibona into nenzayo, siyayibona nenzayo yona. ayeni man. Hayi guys, kodwa manje serious nyani usolekile mntana. Hayi please Akhumelela manje umuntu ubona asibona lo mfundini. Jia asibona manje umuntu. Mama yalito yenza lo nto. Sengubona wezidlala manje. Hamba uyabona ngani ngathobona ngani manje. Ngibona limetheke yonke lento nenzayo uzanixela obvious. Ayikho nenzayo. Asifuna umntana wathana masizele. Kulani evidence. Baleka wena man, baleka umntana naye man, nanosingalumela ntoni apha. Uzothina wena lapha. Nizomthini mntana wakho umshiya njani hlala? Nokho uzofika njani apho kwabo uzomshiya njani apho? Umshiya njani apho? Urintoni? Bayana khalivayeli manje. Yo, manje tshela wese bekuthi. Manje mbekho. Senjwana. Ngaka yokuba dongo man. Asimbeke phansi senivale. Akenza ngalo ngoba ufike bengakuqala kwayo lento. Ndendezifikile guys, Sala ukhona. sizomthini umntana wabantu lo. Imsabi sizo. Hayi club le ndawo zohamba aphi mnapha. Guys, ayini man kodwa Yazabe la khatumele we, khatumele. Makayeke bras but yandirikotile le we. Kuba jonga kuba le etiquette yabo. Sayinyathela izibonakala yonke lonto. Hayi man bra man. Manje kusetha manje. Story. Kufuneka sase la deal ukuthi masiyenze. If nifuna ukwazi ukuba why ndiqinise story. Kuzofuneka nilwe nami. Nindoyise. But if I kick your ass andenze kunixelele ukuba why ndiqinisa story. Choices is two. It's either you fight me or nibuyela pha kwi-room zenu nivaleleke kwakhona or fight me. If nifuna ukundilwa
Ngibona ngokuqoqosha zonke lezi nisuse banisibeke pha. So, who's willing to fight me? So, who's next? Didn't get the chance now. Banomnya, come, hame fight me, man. Ndio mazani,
ithi into yakho zondila abanye zawuthini. Yabona mntana, ndifuna amazulu akubona ukuba how weak you are, how pathetic you are. Kokola ndawo, we told you fight evils, so akabona apho. Oh, nazi masters. Oh wow. So, we're going to fight first. I give up. I think it's time now. And that is to do what when things is on. You can also call your friends.
bengicela sona. It was all about my mother. Who was killed. Leyikazalwa nonke nina. Ngibelekwa ngabazali benu. And she was killed. Dina 2 months ndikhona emhlabeni. Ukuze ngibe khona. Kwadlonga umama. And wonke lo muntu lo benimva apha. It was a girlfriend. Ebezama unginceda. Ebefuna iclosure naye.